أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن التبين بين الجمال نقول يا جمال بالله ولا كوني نغتي يا ماما أو منو غدا وقتي نرا ننتاو كون كاكي تلفزيون كا ننترين كي كبار منو كاتاكاي وسونكي ألو سونكي كان نمو كانوا هنا تقالوا دلوقتي أقالوا نغتي ناسبابو أنا ناني مكانو أنا أكان نكيا كانوا سكت كان أنا جارانجي أنا تلينكي أتاو برنا إن شاء الله من برنا يعني وتونا سونيكا أوكي أكوي دوناي إن شاء الله وتونا سونيكا أوكي أي مرة وتو ناسبابو سيرجانيا هو من دمبي أنا نيمتو أنا نيمتو تا أنا دكالو دكارابي أنا كنتو إن شاء الله كمرة هاي دانو ولا كوني نكاتي يا نكما لينكي أميشون تونغاران كينيا ماما سونكي تونغا يلداو نلاورا لينكيا جارانكي كيس ما لسون كم مانع دي قبل الجرو ترندين يو كمرة أستاذ جابي كلا نجا قبل الجرو ترندين وتا إنه قطع دون نهون ترندين أنا نيورا بلاتو كده باري نقصو وأنا كونتيني رابطي إن شاء الله كم قطع أغني دعامو غيري كني هرمار من غير ترندين أنا قوا دعامو غيري النصارى أنجروما النصارى أنت على بوما النصارى كمرة مسوكون بقى إننا نكيله دعامو غسير كيوانا مو بريكيانو يا جارانكي لينكي mundana tinende njopa anke nahala gani mo ngane terne oni kai tinu mutu ku kai tinu ala ala kalo walla tigana hida nam alla tigani nanga lona alla nyaga ne mando kisana jiri kai farke kam balar ke muro maka kena grona trinkan dana ro haindanu duna dingira so ni sukuniti islama gon kunyi dinga kena assalamu alaikum wa rahmatullah عليكم السلام. كل من نجهله أنجد هو بترني كاهتين كباره. أسرني كاهتين متو جلي جني. يبو. قصرنا على حالنا نتابعنا. سروري كنا نقرأ تنتا كاهتين بيندا قصروري كوني كاهتين متو. يبو. سروري نوعا كون كاهتين تنتي كاهتين كبار كده. وهم يورنا إنه حلاني ساران الناتو نتاكلنا كهولانا. kendo kaitu tiagem kendo kaitu ala kenya no ga tuyogunu nyawu tuyogunu me nyawu ka ho ga sire tara sara ngir kilenkine anga nyini kende kaitu tabarkalla taroti hibe gari ke kaba horono kenni ko tasu ina digan ko mabbu ko na do hakarena nati kube no ni sare ne daballa ma ganyu kuma wonye siro ni iri kaitu ni daga kana na wuru kusu nange nagana aya da mundu kan naam yo kemrenga owa lenki plateau ke kama naam anta na tike dara ke kama ay yo kemrenga kun kai tin kabaru ke yala hibe ga wuru daga an kawa kota kitana ba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ko Omar Nyongera ko bobe wajopene Allah subhanahu wa ta'ala tigana mama na murutu kama na kisiro ne majidi khifar senan kama kenda nyempalle wa terenkan na nusu kuini seresuga kama no haya ga terenkana ke wakati ya okuyin tasugo duna dingra suya o kuyin de khere neti alhamdulillah o tungaran ko ngam mosre wara omission taonu kumbe togonga tumaran ko beno na siti tengane mo sere o kunde kare tuya agona girno ngariti terne debe kengane nanti yalla ku beno ga wuru wa qota kita kaitin pindewa usaza wa qota kita na kaitin pinde mo sere khasatan lenki har ku beno mega ma wuru lenki aswa qota kita na ri lenki ay lenki beri kaitin pinga kiyen degere bay kota ngari mo siri akota ni boni kanga kenne kartin nina pike kartin nina nina ke jopeti ravek nyai bo lemunu benu gara ravek ke recensement nya anganye ne aho gabe to aguma koro bo erreur ngabe ladi wa sa sanku ngabe ladi bo kenya sawya anke nina tobe ga nina nga wala wube ga wanina keri wala ansara nun to aranka itu kutun to nun tabana wala kunga bakameure donc kunga bugo meure kenya yana sawya nga kota qoren kitana aywa passeport wutiranga parce que passeport wutirage faut kayti hoga kawa kape mena passeport mundu ken sunya banay tokonu bega
kardantendi kembana ngari sarakaitindi kembana ngari nina kama etc. Bon kuna na sori meita donc kota ngarne kota kore bo kenne kota nokuy woy a kota ni gone kanka yime kaiti ke yime kite ni meni durampia o haylen kiberi akite mo kota nyane lenki o haylen lenki beri sergawo alhamdulillah gillida batte anta kitana wala ngana girra bati hara ngana kita bon erreur ngana rari nan tanan sagena rectifier gollen ta khoto kenna donc ken kota gabe oti kubeno ga buro killi sire ni mai kuma kota kita ya ma ke sire be ga buro killi sire bangi ga buro killi sire kai tin tamma anga kumuru no te be ale kai tin kita kammo kota khore yanari ego ngata ndangane jabi lenki Pinal TV agado ewa agawa no nyala masalan kama inshallah umaru jabi nandugo kiba lankai umari goke ewa kemera jaranke kulubali no lenki umaru ewa ga girkebe kono nanti kai tike hara nani agamma anga kota kitanade ku kota no yono haya dera kallani yala anke ngasire to hibe no ken kota me kita kai tinu ko balende katini nan kabarenga wala carte d'identité kabarenga wala passeport kabarenga sari bicara ke ya ken gebentu bawo ho gebe wodi sare ka hitinti ma yo ani ni nan dan di kede bere ande kede bere ho hana ni sare ka hitike sare ka hitini ka hitin chuti asu jopene kenye sare ka bo o sire gebe wodi sare ka hitinti ma ma sare ka hitin yana no sare bire ke mi me jatin tedi itina ver ne ver ka sare ke wakati ya ken mananya agar nina kebego nina gumu ko wari ilu njata nyareji awo de bema sareka awo de bema sareka ya parce que quand ko gabe anna ngale na sa ay gantan chinento i gantan kasontu sine begani ina ken kason ko ta lagar mu 31 décembre ina ken yarola ba amma ni de kasu gibe bugangu tiken no ani geli sine kasu hana ma hillani masikandi an ken jare ken kuma daga lo sine kasu lagaren akota lagaren ka imbre ya garu ko mo gombe ni na debera ko hutunde ngo buburu agobo buru e pura kursi kube no gani ni la ke da bani gara go o de bokui awo gabe togo ko ko mo angana bambara ngara ngana daga soni ga nokunga anga to ke ko no mo be ken pa ya bambara jana ngara ken gara mo be ken kanya sababu wana togo ko mo siri na ko dai wori do be masala o ku ka gume gwano mare ga nyani mare ga kiriya mai ga nyani mai ga nyani tonno ko satto kadi banga to mare ga no mai ga kunna lato mai bo ken o gibe angiri hutunde ngaro idantinte mundo nina nogondi boka o gana haitere na hairini karambela unga kesudi de parce que mutume ngana ya batte bidi anga sande to angire hai angana kara kimbatira rasu ya jaranga ay gonu ikunta gonu anke mbeta gonu ikuni masike mendi iwa anga kibe ko ne wasa bo haranda nyanga sande nya to anke nyimme aga mata guda ajene ngake na kata sande ke fa Allah tatu bo kenya sababu wana sergabe har karangano yonu to nsaji ina jamunu nyilla to no na ko ne mo ngori ngata bana anje hekya kisu kama yala est-ce que o gana to ngiro ken alhala batelengi partini ne kenan gelli mo amanya soro ndangani wahali aba uzasila kenke akoto soron kamai mimimnya akoto soron ka wotorano khasatan wotorano akoto kama mo buru na sere metu sare ngatire na lo hôpital nga akenga France passeport ndatinya magara passeport renouvelé nina ntono passeport na mewali umanya bane bo akore passeport ko bankitama bo aya sababu ya makatarni na lisare ke watuntengari masare ga fatina halle bo amakota kitaba bo ken misale bane mais misale mun gabu no ken menendi bo vraiment kaitin pike honi oga kebe muru hankamanu magalenki onona aren city una yaga mundu kaitin kuyi sorobe no hallenga o maga asrega heti agra rectifier ne mogobe
bon aganta ko benu ma o khagra wa kitana nawiye ni mogobe ona yaga mundu kunga parce que na ken ko noti mania ngey ni mere me yo anga to rava ki ganya angu ngama ki hakai goyi untan foto mutunu bon maintenant wuke ki keta ara pour que ara photo mutu noga affiche ke bagandene atoni Mohamed MOU no kuna sa Mohamed ura imbagari borka kenka ti kutesu ike wasu bon aragana na rectifier ura qaso akine qaso jabi ke ga baka khare nafsu shay arike mo bana nare avec MO orga ngoyana MOU nariti MO bon ke puntune hutu da nyata hana ana ga tangana na rectifier est ce que kembana nan kawarni qariba anda kawarni botaro sarakati na garo sarakati na MOU ikara sarakati ndi bon angana kumpai vraiment o soro ngawa jatel gana mo siri quoi kati dawar no anta kawanya masala rai angana kati ni mendi foka na killen to ko kati kai adabar ndanga kimo ko ni nanti kubenu ga kati ke dabar ni asuheti baronda gumake utu no asuheti sergabe angaro angole ke bate ankilunga ro hotana donc kinga nyana na erreur nunga bondi wole ke no wandi wala araganda siro o ngana girerenga naam o dani kaitu no kuimbe na yi ana timamma ke anga giri anga bundunde be ke tanga riba mo ko ren tanga dangi anke no jamu hatene saram ci avion ko de ando jamu hatene munyan de bu kuy gonu yi frontier no kuy da nati karda de kera e anda gala igala hayda ina raga na reji mane nanti valeur de jarangi o ke ko takadi de yebo o ka kan halan dalle munye o sonoti o kaitu no ko anda karda de nari frontier nga inati valeur de yebo bani de kenjo kegere hobe ko kanan ko en immanko sere imani giduro no du so ngenti sere imani giduro no du jamano du de ko kay tingere men ta har dura du toro na ina sagiya ya sagan ko galle ina mara ina raga ba o mi ma giduro du sikanta ken ni ko waranya yabo mukasuga ko wala awakati kibare ganan kita an jamanen nkai hare be gano kinga sikanda ambassade aba wasikanda ko khalle intasiki I haju sunto maka ankaru kar habankan kai tinga ma angal kasogora nya baga na to na debe bari na kusuga ide gana me angana hay angana karante ke wutu angana vaccination wutu kai tu go nyinonga ani ke kai wutu me na ti l'espace ni na maka kisu ni tanga langa dangi ba o manko meti lengi kallo awakati imi jamane ngaiti ni mi ajatene mini sabuda jamane ngaiti ni kinu mukunu jamane lemu ngaiti soro benu de jamane ngaiti ni kinu kunu halan kon kali kempo de be angiri iga kuto o ngaiti ndi isagoro kono do ime ngaiti mat ma kad non pam jamane ngaiti na kini sire ngaiti jamane lemme baw adu hoaki kisa guda halangon kali gidu bigi ila gidu bugo okay asababu umar yala kin ko nyana sababu yaba anga ni haban kan le menye ndo haban kan kai tindaga frontier mu kuyi ana ko gabe ganan ka dan kera gada ya ti ay ti consulaire o kuran ke national ke petit kai ti sire consulaire kan ta kitine fa an lo jamane no wanyani annan ki yanga masadena anna yala alla consulaire ke nan to frontier ay man duwa yugo kai to kula ka to bon alhamdulillah arsam no gemni sawabay o kai tike dura katunde mana tana suntai hankaman ku bani wa tagun frontier nga o kharsi mundene bane ama har dalla janvier dan te tout près ngere ga Côte d'Ivoire yere angana ki frontier nga malin pankamanu lagare wana terne karante nga ngara maga anga kamu hilitu wana police nga kamu hilitu ga gendarmerie nga c'est la règle que nous mais janvier dans te tout près ana ko oui mais police de bilagaro kuba la kuba ga frontière
anga karante ngana ngara amaga kamu hilanga kenkin ni police na kamu pilikini gendarmerie na nyamaro bana kiri donc anga na kenkin ko nga langa dangire kenno mi hanga kenno imano hallenga kenkin diketa anda sama sigen jopa hakada bogare dangi o imano hallu kuyi ko baro ko kenta haranter de pièce ya imano karse kya kinu yata silati anda voilà ana karse kya kinu yata ana dangi karse yanta ma an chage da bi ana tono wala ma terana alla komese go gana hinanga na an karse ke to ana kata dangini bo kuni hono ay kunta kabanyana aramore nanna kayti mutunwa annan kisi annan tange jamani normalement jamani kayti ti mantengene amaga hankamano nan kaba andaro no asiri bo wa ngalla jamani tanano di u jaman le mun kayti ngana yumaga wallahi mo gara garramun serura nogo halle awam maga wanta maga na kharsin to frontière na otu yɛrɛ kɔni ma frontière alhamdulillah 40 magistrat suma hangamanu ho garo contrôler killen na otu bamako yɛrɛ ma zegwa gorbano ma to ka kende mais frontière kenga ana to bana kem paratinga dalle ngetu mais kenya janvier dangite ka janvier 2022 donc koni hinoye hibenu ganta khaba parce que kayti mutinia annan kawa kisini na ando kayti tangi na bongo mere et na tui ke jamane remenya ne katia wa jamane le sirenya parce que jamane le sirenya ne pourquoi jamane ga kayti be wajabe akama ara wutu wa datinga normal nga donc jamane na kawa ndaro amma jamane ni mega am jamane ni le hanga man ngandaro kampa ngama tara ngandaro wala bokya problème na o terrain kama mo siri no gabe bon an bayira consulat piqué khabe ko problème hore nyane an na bakare quarantaine nationale nyana mala bon on a manqué carte consulaire mutini ambassade ye an ga nan jamana no yari an bugun tan an jamana ne amma kien wandi jamana nga hena ana consulaire bakamina wa bil aks an na ni hari angana dangi wandi jamano kunda lo oy memma 40 consulaire ke ga amaga yoro o hanga bono khana wala ay bono khana wa hanga manu bono khana exigent ka bana karsin to parce que consulaire ngama kena ko nangen ta on dana halle an ta kun tentaire am consulaire ke kona ya anyamare nan tankina dabana panga manu bon consulaire be ga ma national ki a sous valeur nyambana donc wa muru hankamanu ma vraiment ono kayti kun daro quoi ono kayti nun daro awa wande khallu nga daro no mo kun mo ma daro wande khallu kuran ta daro no de jaranke e kartinina ura mo nanti angatu ho ndambe agari ana handa atora nya hande kartinina ko dani ala tora ga beriti ura mo nanti wa mundana abugari na nya kabila tanai kebera ga sikki akenna nya kartinene ke ananya karante ga ananya kaiti ndambe tui ina kaiti passeport nya jaranke bakala ne mania kendia est-ce que keka sirene ba ke tora nga gobo kiri tampie nga gobedi igana tena ho deberi ho beraga ke sigira mutu ana dontin ten sigira mutu ana ho tara sigira mutu kinchirene igana tena nyinya mogondi de bo jamane higibe yodi o anyogali nanti ke gana bugo watu mananda bugo onta tuma anya legeruna ke ta onta saka imankonga ali sigira gumbogo dina ka keta kim palle gana nyinya mo silendo watu mana kananti wanye nyinya mo silende asikange ninya nangere kia ewa jaranke gende kesuwa dangi an kay tunu ko amma istimantenne an la daga tere an la tampie ngari istimante meti an la tampie ngari yala oro hanne wande jamanu ko yiketa kumpan kamanu kago ora gana rage mo beedi o terendenga ara terende ken kisma na tubu sorondi de akisuwa kaba o gada na harsa mani chabo keya angana hay ha banka sakati soninkara oga kota bidi lenki angana ta ko hogan tammaga antala kaya sara buru ronyo kunya mina sababu ina lemme bagandi nan daga mo buron kaya gamen ken daga mo bure yala antanya na sababu wanan joro de haba
mosiri bawo an gana daga an ma hokita an daga do an ma hokita an ga daga sara na burgebe an dige lemun joro ni de o gana ri diga min ona to ko meda de ba o na gebe an ngiri an ke na sakaire an me lemun ju daga an ke ngaire an me lemun ju daga ke gana to ko ni seren torondi an me butere to an ga tele ke nyanci go hoga ga to jindi an nan daga nan bugwere bawo na visa kita nan daga halle ken koto ba kembere nan daga ta sara burge ba kenya ken ni bane yak gibe igawai kinan butundini ni dege hare daru ndo woni masala nga ti osonin kara awa yakarun tampinton no maka onda daga tunga monterni yakarun tampino ale nti maka ke ko de aganto osonin karatu o miani metu an kiti duro non tro ya gare mago kuni sakiti o kinkan na sungo intamula ina an butte ke bagandina manga daga an ke asu daga amma tenes ke muti ya garu yande ke toro yugu be yuga tawo iganta terne ile tenes ay ile ke tenes iriya ha mo siri an ke nya tenes nga asu daga nanto nte tu ile ke tenes bugu no ko be imme angana amundira mundu ime bale la nafu aywa ya garu sababu ne yugu gibedi angana hay gaitimpi an kauna kaitin yauto ka kaitin kitenga kotono anya sababu sirgibe tinnan daga mo sudi ka sara burun taknguri yak burun taknguri tunga agotenye ni Umar Jabi angana hay ke kaitin kabare aw serende mana kubito yagira magambare yugo koyi nanda fati awone abaka malinyeri wala inda kaitinte désolé inda debetu anda nganda debetu angara kaitinu ngare oui kemberenga ken kamanu kun kasoronga ken no samedi kaitinta nga ngukolo igo heti akololo ne ken kenya le okore oga kebe konni o mare muson ko da kerkere ya remaga logo ya remaga maliya nyime su ona duro ko ona kayti mutu ga qoto ona kayti mutu ambangira ken ko be ko haramare me terana anyo ki ga khade no ko santa to bon anyo ki na ken no ko agana kayti nga maga Allah tuini keni kati ay kati hulana remena baka ke debe hulana ay awunde ke hakai a fati okuma ke debe yire donc ke raison kira ngabal na magana wala raison kamma an soro la muku wala serena muguna kyan an soronga bo Allah wala me manna kesa bono kayti ngana warama bo kayti ngama warama kati mi maliya nyeta nga kayti ndama bo abaka minna mali khore nyane kellan ta tuini bon kayti gana amara ampi gabe khara no to na ora kayti khote ora har kayti ngana amara khoto yugo arabare mun kitana ora kenko me kayti ngana amara ara higabe no ne soronda ka parce que ngere kengari jamanu bonundi alhamdulillah wala carte séjour exigé au kama jamano yugonori anda carte séjour ke auto amale kayiti ke timantenga mara wala contrôle nganya wala anda amale kayiti ke ko da séjour sara kama na koyi hankama no garabu ngala na nandani mais manna adoranta ko ke kiyanga kayiti ko timantenga mara donc na kuna hono hajunta ko ngalo me hankama surun qano hankama surun no kayiti timantenga na mara utora sunta kienanga donc ken no ko wa murunu alhamdulillah besuma sere harmar me suri duro khoto aga khoto mo anan kayti timantengutu na waranji wanne tellement ça veut dire terminer ça va on ngega domi kayti mpinyi mei o sa ha ngega baka kane nan tinga daga nan misire ya okoro misire mallato melanda baka kayti ya tinji ban la daba ka gantingi bana wamba yara kebe ko ka kero misena ala akza kita nawo ma yara akza ke kita sasa
pompier la encore de gana urgence nga pièce ma wara ma antu ina ka bon donc vraiment besuna ka eti mundu na wari ma ana han koren ogana dangi ken no kunai o yindi ne kata usas jaranke diga makei wa kengani teranu ngori gana diga mo beri pour ka besu ga daga pour ka besu ga kanu nan daga akene ra kello kenni moti diga no ku o tagalante na groupe no hille diga no gon wari vraiment kungo kilebe kama o khana ken kille kama na butte moto kenin pa bankanya koto ngari bo vraiment na daga na homuru na le habanka ke bo koto yende décision kenya ne décision sirenga ala angana giriti ken kille angaba alla maga angenta yana seri joronde parce que ampa minga ankara toujours anga girina ka ke to mo be angatu anga girina deben to mo be angatu donc angana ga kende angaba alla maga anta jorono angana hokitata anga yille ni na le golle ande ben et puis gelanga no yeme anga golle ko mas parce que anga kharsi qini saranu anga qini aginu anga qini mare muma hein donc ay mi dara hokita ay mi dara kita Allah arni habankanli ana yille ni ko ngadi alhamdulillah kun gon ngone bakka sarana sunu ma wa nan la dile qannga ben kinuya no warakille akati anga daga anyakunu ma do ke teranga ma butte bugane serega na haram pe dannan tabari unanga ra killetu kundiga ndambuya bo kenka mandambe har butu buhi gana ki dangana simme kundiga muya anga sagene rampalle donc sara burunga no mobe sara na surunga no kununga ya burunga no mobe ya surunga no kununga ari burunga no mobe ari surunga no ke mo bana nedi donc terleke anake al halali yugono khoni alhamdulillah mo baka ti bugu mo sire ngai yugono logonendo kainde kenya na sabu ya no girindi donc ko ngana giri ke da rakay ti kitaw makay ti kitaw o ko khoni wonda gata ngana famu voilà asoro le sudi kamo kwede hago sirwano makunga daga mo sire voilà sirwano makunga daga mo bure sabu iga an wartinde voilà ti bure gala ko to tonandi anna buti bure mo voilà yala est ce que kinga nanya jarange anke madaga ti wandi butenga andati wandi butte ara wasere na hana antano gerni aho gemen tasro so ngonti wandi butte butte rogonte anta butte mura donc aho sire ager kebe ko annanga ni sire nyawtu nandaga khote nga kandi ngana daga na ho warar ngana daga natta kandi ngana daga nakero kenya ho sire kanna bututa parce que yeri butu non daga kundunga anta suru kembre ho daga muri ni sarano maga ina lemu mura kilisire har lemu daga halle annan to awala kilisira ganan kri maka to qote ke ko ile adi haqlunya ko me maka ay adi haqlun ko me amme gebe walo maka qorotu worji xanga annan pesu yogo xam pesanga maka wandi xalle wutu maka ki wandi xalle maka siretonya kum diga churu di menu kinya ko lemmenda na to anke mbega gani yere yakina an kana haqqin ta wala to sunto yere duudo roto andu ko ga mekama agana mi ham to mo di suru wara ay ti hakrala suru kaza kata sabati kunni sara suru aru ya yere yakusuru ka kubenu ga butembro ni maka hiri hilale maka qorotirni kere kiyare katidi kede weri an kana me de beri donc anga to ko na lata haraga mpeinia awati ina me de anga nyana kembo ti borawdu an ngana hoda bar hibe kan tadi hibe ko ngana butte landi ita kay wali kembe nga jaranke ando umaru yabi o ya kangai o do daga mo ko sirondi na kay tunu ko mundu na ewa sarno ku diga ningo ko mundu o ga giri ku nyaara kayta o di nene o da go saharan kam mo da go do yi telu dalinya no wa o do ko ka hitinu ke dawo o kana daga nyaga ngomende ke dara kam bon alhamdulillah rabbil alamin la sema ke digame o do mi sehna dina qaso mais on tatampine nan sehadi na so mi amaniya
o mare munyan kamana nduguta o ya kotasu kabi guru kare ogana ko ne radio ni wakati su wala na baga ne tele ne ante alhamdulillah telmo ke yanka jimure bane wallahi son ga yagaranya ne yimel lagana parce que anga ni kame sere gana ya to qara anga ni tanyere suni son ganya voilà yo ko na diga men ko na newni bo anga ni tanyere matanche ga suni son kallem na nyai anga ko mo be anya sabu na kanu gonu karayme parce que o tay wo halle o do mi kemmo ku kabare na woni soro nagati batendi bon ko ni hoye hibe vraiment o ko kone go hibe kone teranunda ona killisre ke mundu ona jinkille ke wara ona sahara kille ke wara ange ngira anda bute yawtu mora homuru na limpa bankam go mbere ange na riga tro killendi abangama baka magari na ange to nyere ngondi ba abangam ta baka magari ange to nyere ngondi donc butti angela butte to ngongo anduro ko tana killisre ke amundu o hawa to alhamdulillah ana butte ke wutu agin ku benu ga anka ne halleno andu ga sehe angaba alla maga wakil sire lona ngure wala kilisire la mo angaba alla maga wande maraka angana kiyenonga aywa kana sire tara kadema al qoy aga nyana mo be ganni ange jaranke gana rosisa kemi duro khoto arengero ne ngaka kiye ngero jaranke kawo me ora ge karone ange ka kiye ange karan duro khoto ora sire tara rone o fira mi je hinu ku daga na kunwa ko besu rati na ngirinni me bane alla garu angara jimpike be ko nyana kenyebe o sal kaba ko ngani kebe lemunu ngoni masala ndi utini awura kenne nganta harasi sunna nyere no nyade anga tanke ni giriti kallenga kendi bo est-ce que anga giriti kallenga hompula kendi ba hompita kendi on ta Allah nya gana kenna sun galembe suda sun galem na nya duna bangoba alhamdulillah ona muwa annan katta terne mogosire nandaga na hokita nanli aywa habankam bu megeri kenya sun genda be suya wala Kenya Malia yi meddan be suya amatan donc ono duru khoto ona jinkile ke hayna tono jinkile ke jopero lenki naga haramarame be ga taware Allah na hakantu aramani suroni ara kanun kara agara hibe borona Kenya paso agara hibe suroni ya ba haramare mali yo kinga ni kebe kya ko tenye wala haramare mbane Kenya kisere nan tatu kan inshallah o gana hayra na hayreni sonin kenti tunga kabila non dara non tunga ke gella ndani o gana daga o ya rangai kanu yono kanu chelle tike tunga daga har ku ngana yiga mato ko nyaga ndogani I menu daga iri ko gono daga iri wa no chudenga iswa tunga kanu ku ke ngani hawan kanu ku ai liya soro tanano ara kan nogoni ga kanjere ne subhanallah limla buchunu ado ya garlen to no ndo nyanya kan ya kisire ni tikanu ku sila subhanallah ke digame ngana ko awo minji mindini bosire o kingi bigibi nyano karam har lenkindi masala ya goda an ganyi ni kanu ili siki so akerni me sonin kara ya garunduru nyani yugontano ya garundo mukun alo lemna muchum ya garundo mukun ndo lemna muchum aga ho korinti ya ai aho gebe koreni na France aho gebe koreni Bamako ere ya garen kaso ndo lemnu nyene kandi yugo kaso ndo lemnu nyene kandi keme kan sigere rini kedu an kan paba ngalla sobasu an kan mangalla sobasu tanki nga kalsin dege ke hewu aga gere gobo kandi aga ni me harago kanga aga kan ta karna halledi masawo so ski gene ka kiri sasa anke na kasu sikinya kandi anke na yi daga na kira na kasu sikinya ke gene daga na kasu sikinya kanta dura ni harago ke moli saran ku suguba su kire gano awa ingalla iwani kaliti sara anga karanga aro anga kalsi ke ni kate ndawana de haranga miliyan ke ni kate kibe kiti durunga karanga kinya na breaking kita dinanke ba ani to amasa halinki ana hera nya gala kayana mon
gande tumoy ana hera nyana de berada kindi metana ko suna daga halli ti khalsin wani bani ke ga wure terebesike terebesike ana ado kidana ke sikande ba an tampi ngani ro ranga ngani baka wala tabarakallah kinde asuga telena kanduron to bala worenya ma mulan tamirne ay de mulan tamirne ken ya harlen tu mulan tamarne ay ka wangen tanya na kaki ay yugo hore yanta ka de renga giri angoro no no wakati nda meju kyan kebe ngana bugo kenan ngata wala Umar Jabi nam kan kulen kina kinga hala de kanun to ya harlen tu no 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 daga do tuma usazano ke digame vraiment usaz kulwari ya gira konno mobe silla ke noko wakati ne wa munda na masala orakna maka katikuya yume ka wajibu yani onse aka maka ba o masala yake ti mana tanantai na kata me soro ni bahane yani donc hobro be gano wajibu lakin wakati nai jikwa na asrehe sonko onara kewara ogen tasoro na hale kulwa impara jara misale be kini o kanu to kuma ken alhaladi ona me harawo aywa kan to kenni mom ga kan duron to ko nan ti gontade kenni balaw ni asre an ngar nyani nan dange hakene an pa jara ko mobe dangon tar no kana serenta kabara gai serene hajunta sadon tar kan me jate na hoy donc kanga nyaonya il faut que yugo ni kande hibigra osiki mais au sud ne gana kan duron to balaw madangari kende balaw de angana homo ken kadi ken na maga anju quoi ken na maga anju anga taunu tikena donc ken hiya vraiment angar nyangani mo buru son ko na hay ogan tasro no terendem palle ona me harawo wala banen kare kenan tawo kandi kenan nyaka gumenga nga osubu na kanduron to amanya de odo ma konne ke plateau kamayre tirana anda ga angara wari tirana ka aga kite mo aga surura maga halla sire nyana maga aga kubori tini aga ngawaro lo rakebe kenu kello rakai nga seraga ndange makandi boni ngana nyawo tuntene kenya na anke mbira ron kanchana na kine ka dongonga boni ngana nyana anke ntenu khibaro nyaka bugandene ken khari homundia yala kenga na anke nkitra honon korona ndaga kenga anjunu ba ani me batenya ne kenga ala ni me batenya ne kenga jaranke wakati ni onati emission kena ngane assurer kemerenga digala gara be gamma ale kibla ke kama kati pilar tv paida no jamani no na be jamani pale digala ngana be gano kenni wadua ngasuda ibe ya jamani no gondi ibe ya jamani palle ona tunga kenya ga na khair yo suda ona tunga nyaga o merege ana kennondi parce que agaga ko hunu kusaga ga mameraga berekentar no kay kembe angin mugunanti soninko idi mera ka daru idi medema idi kane kita asababundi kembe nga hobe kono hainda nundo terinkanda nunda kenni na mera ka siri harsa pinde ni wona medema maga nyugumi maga nyugumedi jasikere naam bo alhamdulillah daga garanya kebeita hayra kebeko meraga yake sonun kon pouvoir qoren ne kenye anda wale haro gana daga halle anga yini oba yani fayu ku benuri meraga yake ano maga wakana kenya noya kenya no wara kille mo be kenya ni ange ngana yati haranga bonno wankil na antago ni na seyda ambate na kilu ke saganga donc anga surono kasere be gama kenja tesa anga buta anyi mai anga kabara anyi mama donc son go pouvoir khore ken meraga yakai ken meraga yarna sabatinde donc ogo diga manyi me qorno tikebe ken o douana besura kubenu ga muru niranga kubenu ga kanundi ya rabbi arna khairnya osuka mantonna kubenu mo sorontenga ne ga kaiti muru nga arna kaiti sirenne undura arna killenne undura arna diga nan chage ne undi arna warjaga sante kino du suka mantenga inshallah
Jena ka kunawari na ka tiga na ka mama kemere nga Umaru Jabi ana tende kenyime na ka hu e wa kemere nga Jaranke Kulubali ana be do to ya ka so ni ka wo inshallah ha kun ka be gara ka ha jinu ngara na taw no teringa na ta ka do e wa duro ko te no wari bilan tv mpainda no jamana no na du jamana palle Allah na wakati ta ko ke emission on était à suivre inshallah